Taata ntukunyumiza ntukusiima ntukuhekitinisa osemerire mukama waitu omwiguru oli murungi oli mukuru oikalege nonyumizibwa ebiro byona eby'obwomezi bwaitu mukama wabakama tukusiima w'embabazi zawe kiro kyati webala abo obulungi bwawe mbe tuli mukama webala abo kutulinda n'okutuha obwesigwa bwawe tuborozere mukama obwesigwa bwawe mukola mbomezi bwaitu omunyazigo bwaizire nk'amaizi amaingi oyimukiza omutindo mukama ntukusiima abo kuba noyongera kwimica omutindo hali omunyanzigo mbomezi bwaitu mukama ntukusiima waka Bayibuli negamba n'obutoraba tuli munsi tutuli bensi mukama ntukusiima habo okuboka tugura n'esagama ya Yesu Taata ntukusiima abo omuhendo mwingi ogwa tusasulire kuraba musagama y'omwana wawe Yesu Kristo ekiro kyati nutyo tukusabira esagama ege yatuguzire mukama efoke rukomera nambere tuli olw'okutulinda olw'okulinda obwomezi bwaitu olw'okulinda ebintu byaitu olw'okulinda mukama entekereza yaitu nabyo nebituli leko olukomero olw'esagama ya Yesu rulinda abaana baitu rulinda abazaire baitu rulinda byona ebitwina byo mukama rulinde byona ebituli ayi Taata nsaba olukomero olw'esagama ya Yesu ekiro kyati nsaba olukomero olw'esagama ya Yesu rutusereke mukama leka tusereke hansi y'amapapa gawe omunyazigo tiyatuloleho ekiro kyatereke esagama ya Yesu ite bulimani agomunyazigo agakwenda kuturumba ita amaiso ag'emizimu leka esagama ya Yesu ita amaiso ag'emizimu enyakubega obwomezi bwaitu ekiro kyatereka omuro gwa gutwetorole nk'olukomero lw'amaani gulinda ebyaitu gulinda obwomezi bwaitu gulinda omuhimbo gwaitu gulinda okumanya kwaitu omwibali ya Yesu gulinda amaani gaitu tuleme kugwa ensazi mukama twetoroza olukomero lwawe olw'omuro nyenkyakara nyamusana lwebajo n'omwitumbi mukama ekiro kyati tusaba ebiroto byaitu byogebwa omuro gwa Ruhanga ebiroto byaitu bibungire n'omuro omwibali ya Yesu tuleke kurota ebiroto ebyobuceke baitu tube b'amaani omumwoyo omwibali ya Yesu mukama obwire bwaitu obw'okusaba bwetoroza olukomero lwawe olw'omuro omwibali ya Yesu tuleme kugwa ensazi tukalema kusaba habwokuba Bayibuli negamba mu Luka esura 18 olukara lw'okubanza ng'okabagambira oluganicho nuko basobole kusaba baleme kugwa ensazi Taata Yesu ntusaba amaani ag'okusaba ntusaba amaani ag'okuwulira ntusaba amaani ag'okulora umunsi ey'omwoyo omwibali ya Yesu mukama ntusaba otutegeke tusobole kuba bikwata tusobole kuba ebibindi ebyo ebisemerire okukola emirimo yawe ey'amaani mukama ntukusiima ekiro kyati mwoyo arukwera twijule ekiro kyati mwoyo arukwera ijura obwomezi bwaitu kandi otufole bantu bashaka omwibali ya Yesu byona ebicekero omulito mukama bifole by'amaani okuraba amaani ag'omwoyo arukwera byona ebigwire omulito ayi Taata byemereze obitigike n'amaani ag'omwoyo arukwera byemereze obitigike n'amaani ag'omwoyo arukwera mwoyo arukwera niyo amaani gaitu mwoyo arukwera niyo omwebembezi waitu mwoyo arukwera niyo omwegesa waitu mwoyo arukwera niyo omuhabuzi waitu lema omulito ekiro kyati omwoyo arukwera lema ombomezi bwaitu mwoyo arukwera lema omuntegeka yaitu omwoyo arukwera lema omuntekereza yaitu omwoyo arukwera tutekereze ebitekerezo bya Kristo tutekereze ebitekerezo bya Yesu tutekereze ebitekerezo by'omwana wa Ruhanga nuko tufoke nkawe mukama ntukusiima habo kuba ekitinisa kya Yesu nkijigwa obwomezi bwaitu Taata ntukusiima habo kuba ekitinisa ky'omwana wawe Yesu Kristo nkigwa obwomezi bwaitu mukiro kyati omwibali ya Yesu byona ebere bichekero omulito by'amaani okuraba amaani ag'omwoyo arukwera tukusiima mwoyo arukwera bw'ekiro kyati tukusiima mwoyo arukwera bw'ebire bigenda okwija twebembere tube b'amaani omu Kristo mukama abakama twijuza amaani gawe mwoyo arukwera twijuza amaani gawe ekiro kyati turubatire mu maani ag'omwoyo arukwera tutekereze amaani ag'omwoyo arukwera tugambe ebigambo ebina amaani ag'omwoyo arukwera ebirakiza abandi ebirajuna ebirasumura ebiraha embabazi omwibali ya Yesu Taata omwibali ya Yesu tugarre bishaka omuliwe tugarre bishaka omuliwe tumanye Kristo tumanye ekigambo kye tumanye amaani ge tumanye okuhaburwa kwe ebiro byona eby'obwomezi bwaitu ntukusiima ekiro kya Taata ntukusiima abokuba n'otwebembera ntukusiima abokuba n'otulinda
nitukusiima abakuba notwekesa agama yawe nitukusiima abakuba tuli basinguza okuraba mu ibali ya Yesu Mukama tusingwire omunsi eno etuli tusingwire omunsi ey'omwoyo tusingwire mu bigambo byaitu tuli basinguzi mu ntekereza yaitu tuli basinguzi Mukama nitukusiima abakuba tutikiyagaruka kugamba bigambo ebikutulemesa tutikiyagaruka kugamba bigambo ebikutumaramu amaani ebigambo ebituragamba bigambo ebyogibwa esagama ya Yesu onyumizibwe egohebwe ekitiinisa binu byona ntusiima kuraba mu ibala ya Yesu Kristo Mukama waitu. Amen.